Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaptu kan isngi hadin bola pentip ba bo unmi no nakaseng khanam u MLA ka not chalong uba Albert Nongrom menta kasngi ulapan panapat ba bo unpinya so no but kaseng Voice of the People's Party abekren bagilat pathai kubor uba Albert Nongrom ulong bagajing pinya so syaga VPP kalong hadin bola syong pinya kren baginoy lam kaseng bat ula syem makane kaseng gadon gaju ka Nongrim ka ba mu udon bat tumu Pi ko mga panpaw hagdi gisngi hadin ba ngalapan manaba unofficial nga mi na khnap te bang lapan manahiru ba nga tarwai la di senunu ki parti ki bangpat feel ki candidate namdan di arja arpulai mga ong bara ki hab ka nongrim ko jonga senunu parti nganit bet nakabantaban pen poy yang asa ta thong lemba ka election ti klaya bon ki jekren ba ki we ki parti ki ba kumang la ong berbor ba ada kan mau tu isi ba kiwi parti ba part feel kan dia kum ka kongres ka BPP nang ta ka HSPDP AAP ti bat kiwi mo tin rei laya ben ya kan bula pen pau ya kitu kinong ki bon ba rei ka ba dong kam ba man ta ka long ba ni do kam malai e khon samla ki jungi nim ko ba khon samla jungi kin kotlat kin du jengkermen ani ken ngop ken ha bagi bobon kijing persoi bar kijing sniu ti mat kada hodi ke duty bound and responsibility jongi kum kinong ikman kumno bangila ban le e dem takadaw ka reservation policy ka ba ngong bakani klalong outdated dong kam ban review ban revamp ti kani ka song ki expert nadi ka por lesi manubuan na ka bor lesi dada ngiru ublay lesi ublay ibet lemba ki pai ba ngin pois ta ka bor ngila ban simpai ta ka senjam ba kumnongin review kumnongin revamp ngin bu ta ki expert hadi committee ti adin pak menai yakran ta ka kiwi parti ngada sungu ai khublei ya baru ki parti ki blawan ban yakran abang la terwai la di mula long ku bekam samla bandung ya hap sing krum ma ti pi ko ma ong ba khas politics ba song kha soman de kaju kini bro artli kini chak saindur ti mar kadau nga kwa ru ban penpau ba hasyo ban ni chakawi parti nga ban penting na bagi nongrim di ban biang ki bide ban long ki bala ban ra lang mangan sujop ta collection ban jebut san post na mulai yi ba babun sujop ta collection ki mla ban poi syakathong ti dei lor ta nongrim ka ba ngilayat bat ki parti tin rei ngam yo ka clearance mo ka jing shai nak ta ki parti rei nak HSPDP ru hoy kalai kitien baka biang ring parti kono official tin rei bat ka VPP ka Voice of People's Party ngilai kendo bang na yakren ramba bat ngilai yakren ru ba namar pi ngapit ba ka kajalai bro ko ri babon ki himilanti ki amno ma nginyo manya donang rikat tengah si menik senjaman pendem mon penrit namar ba ka jing ya bon kinong yalam kawan rai ke jing pa japra ba kanam la wan rai je tali bat ka sapoi kata ka jing kwa burung basan pos nem ngimdon iwe issue ru tiada melapoi sepo ka VPP ngilai kendo official berki parok nongelam jong ka VPP ya po jelam juba aden mila basaimon ngilai keren bat ngar wala penpau ba kei ko bali kanong ko bali kei ko bayong kani ko bayong ti berki ki isu babon ba tingin no mata tien hi kadai ka banglai jue keren hi naga por skapor tian dei ka ba khmat do kadai ka reservation policy bala dongkam ban review ban revamp tangkat ta kani ko mut bakam dei mau long communal ban isi dan ban discriminate ki parlok garu ki badai ki jo ki brothers and sister ha kani ka jela nginum la ban differentiate nginum la ban divide nginum la ban ailat ru bakan don ka jing long communal tin re ka duty responsibility mo ong pi de nginom ikmat ki legislator mo ki representative bangin le namar ba ngipe san post nam mle ba do nong kanono ka jai benriu do nong ka state dehor ta kanong rim ka isu ka ideology cuma ka clear mo ka objective cuma ka clear ba ngingin hapan fokus bet ya ka state mo kamle ya ba ngin pedio nong khasi pendo nong garo bat kani aku apan keren ngapal ko apan keren ya ka roster system kani ka por kan sapoi bang lapan kre iru ke mande mande tendre ngaku apan keren bit step bit bai khon samla kim ni ban chai lam bakla mujue keren iru san post na be reservation policy
nang lawara mengapa rapok house pat labun ba thak ti sabar bon bero menta pat ki persang banling nang karus sistem ber reservation policy ngan sakren kide kita ki suri ki kops ni lang brot ki ba persang ban penkesan ni lah kajong parti makim don isu kirim don isu menta gas ram pen stu bakala bodi ba dalbot ab masakren ngade kapor bakin proof ta le de kita ki leader ne de dealer ten redian ba ngaya poi ba di baden barka guru pujongi kiru kiong bala dongkam ru ban bu po manifesto ya kani ka issue ba dongkam ban review ban revamp tikani ka long ban ngidi be kajing start na dei ka por bagin poi ta ka bor la ni kar ka bayalam ka bangin habban follow be ya kani ki issue bahkan ba ki perlu garur kin haban pediang ba dongkam ban review ban revamp nomor ba PR tali ki ka ba ko ban keren bahkan ni carry over di kampung penduduk nak boleh carry over tang koi community kata rumlah fulfill kim long deserve kuma syong no they are not deserving at all mo nomor kan ni ni pai ru saka academic dokam ban dealing no banum merge lang banum connect lang ya ka education barka job kading hapan keren nomor kan ni kalau kecing donong kam tame ni pai mo ya kecing sisa kiwe ki parlo ki boyo bani hakadiang ka academic mo academician kibalik man puli nam ta academic professional courses ka jongki how we can find no tekadong ji dolong ke state mar tekadau ki ngabu ya kata condition balada kiwe parti kimno nai keren ja benrio nam tekadau ngaso komen ngasongo ublay bangar mathrang ngasiliang hisaban don bar ka VPP ndai ngong la ki mehap kanong rim ngalit parti ada ki hap ki parti ngalit da ki mehap parti boro ki ba leila sauna santali nganyale independent tendai ngas mungu pat ba ngipoi chajo kathong tekadai ke jing sisa ko pikali ba ngila don ka commitment na kaliang jungi ngilai keren ngilai penbet ingin subu stang kasingi ka bangin haban pendep ikiwi par ki formalities ke ba pelong kalong tang dikawi ngangam ngai chu masan pho tli kisnam ngade mat ikiwi yang aki ong bursi na barin ne umarwei renga pang apu ujakli le yu ma phik insan pho snam piko padon ba pide majority ne pen kala minority ka state Piko po pidon kan numbers ne pen out numbers ika jai beri kasi jungi menta tanah kadau ka numbers of game ka jong fi po ka politics la kadai po district council la kadai po state government tengah ngai show jemut ban ngis scam dawa borong iba aden ilamat ya kejingren mendok kam shu hi banang persutu ila di bersutu ila di hakiki kijing duna kijing bakala hangni antai en penbet ngai don lang rekat mata ngnya kedong nya pen ilang ya kijing duna ka jong jungi ngina bante bangit scam kin bun ki banan ki batip ki bastad hani ka parti ru bat kam nombiang ta kata ri dong kam ru kijing don ka kijing don sta ka kijing long mamut ka vision ka di pandon mo namang ilape je po ka stir ka jongi san pus nam ki bun banan ki batip bastad ri kim don ka vision nata kada ko chok pun ri ki sim ka stir without proper demarcation ka ba boundary hadu menta nang sarengeng mo tadi lor tanong rim ngangit namar bupun hi kumpasyo no kisyo bi ka bathamai ndai kalong no kaju mo the same wine to the new bottle mo tekla shlo no kumta gi ngoi chu ngani bang ni san posnam tadi ngi manta ngatrai ya kanong rim juba aden kaja benrio ngi ya kanong rim jongaru ngim ju compromise bang la yo parsikwi ki bang ngits kam pa ba on ai ene kanti hawan yo ban ma da ta jingjo pangila ban pendep ya ka thong ka mission ke jongi pi ko wei hoi ko wei kalong ba pi ngala di kila bon ki bo ngana pan karen jingsha ko nai le baden don tu ka arrogant mo ka jinglong attitude ke jongi mo tengongar ngadon na ka jong tenre da ngi thoi ka ta ti ka i ba khrao pat khrao ka ta ne khrao ka je benri ko jing dong kam jong je benri mata ka bangi dong kam mata de baden de badal bot nang rum de ka party pi dong kam menta ban project non yo leader jong ka state mangim don leader so far do mata we are lacking so much ha ban sei ki leader ki jongi ni bon ki politician bon representative ne ka bangim don pat ki leader babon ki leader ki kala dealer kata nglei ka bang sei karna poi ka por mo kalong bang ngelajukan ka pos kumno bangin wan ra ya ta ka wei ka political party mo ka bolong ka strong regional party mo tenrai ka sulong bang ngawi bar den ru ngong inapi ka por kan sapoi ngangit baka de ka por ka ba manta ka bang ipoi sejo ka thong ban don lang mo
Tin rai hok kita gidi kimat ki bangin pen atatin iwe ru. Hok idon ke jiduna ke jing terekam. Tin rai ngidai thau kata pat ka sulong ba mano parti ban mi ba ban lein ta ka beri ko ba tongkam mata. Ya ka beri as well ya ka state. Maka state jungi mata ka lahir arsut. Ti ka jingkali ki jongpi kata hok nai terekam po district council mensua hok nya tingku ni antai ndai gidi ta ka dau. Ka jing tingku ka di bandon ni mo ka yeng asam ko ba scam ko ba khlang ni ban ya kaung tiar di ban tim ya tala ngidai ban ya kawang keti iwe mo. Tin lagi di ban priang pat lang indet cak ban pat penpran ngidai bangindet ban tei. Tin dengan stunat pat kalong ba orang idon ke JPR jemut sibun kiki. Ndai ni sutu ni sungtunat ni sung scam pat ba ngidon ke ju athong pat. Mi ipi kan ke jinge alo kata mo lagi di bandon takamon ke bas scam. Kani di gari ke jongi ke state ke jongi ke bandon bentar lambar kari India ke bantik good care. Amang idai ke same state in the same mainstream of India mo. Tikawai kalong ba ngini bandon kita ke jinglong dynamism mo. Dynamic attitude jongki leader. Ki banong compromise, babon tak la compromise se. Bala di ngado nak bor. Ngano ipi wat kini ki expansion of road ba pentua ki surok pentua ki mau bi ngadi ban sangi so for a while. Maka ni gadi namta borok ka national interest, kam di garzan interest. Kau mut ba, la ngidon ki leader ki banut. Bani kruat be wa ke India ro, mli tampo state Meghalaya. Ngila compromise part in the name of development, la sha snatch ya ka rohok ke jongi. Mo mostly in the name of development we are been snatching our right from time to time. Nadu ka por ngiyo state road adu manta. Dai, tendre ko masyukaran no, lada sibuk ngidon ta ki leader ki ba ki bram ta ke jing long vision mo. Ki bedan ta ka vision lagi. Hoi kani ka development ka long bodong kam khampan ka road connectivity ka bodong kam palan. Tendre ka silong ba pi kani ka road connectivity ka nam ta ka national interest. Te ai nam ta ka national interest pa ka jungi ka long ki issue ka ki panya dai ni. Kam tam kin flux ka mangi dawai ka LP. Mo nomor pi ka transit state. Ngako kan long clear kani badai nomor ka transit state don't come immediately implementation ya ka ILP. Manginung tip manu baru mumi kirung nanti ki knowledge po selchar. Nani lech ki bantah le kiyar no pres bajar kiyar no po khnailar kiyar no mopran manu ban sim jege khli. Tenrei ngang note bakapor la dawa. Ngiha bane inam takalawai. Ti nganut i panong badau blai ibet ada ngabot ba adan ngia poi bat kiwei padu ngine poi lang. Ki badon keju kathong keju jemut perkhat ngin penki nginu mailat aturan. Wada di bentingku pat ka central government ngin tingku nam ta for the cause. Nangit scam hi lada ki don ki ba don syata ke jemut kamdi ki ba pi bopun ki kotla no ki angam don pisah pini pun don pisah kai na don ka nongrim mo tadi di marta kada hukum san di don ka nongrim mangar ngai election nang ni marta kan di ba sansian na bang bat MDC bat MLA mo masutunat bang pat jukriya konstruksi ngam pat jukla lama ngam pat jukriya nongrim mereka lama pang asu ngahaban kelano ani ke por na ka khnam syaka way pat ka party namar ka situation ka demanding of situation mo. Jadi yang terkadang dia jingsia ngam deh hidup ban kelah. Dan dia wadang kelah ru dengan semua sorong pak moyok ban rak lampak bakan nongrim. Jong ka khnam ke belah pelong dok long senam. Lalu ke por belah pun ban lakai ka ban haduk mentah. Ka bangan yai ban rak lang. Hanono jaka. Ko moong na don marwai na argut don sipone don ruling na don position nginlek ba jong kamram. Ko mangala persang iban pendap itai bantah la jong mo. Ngis kem pai ba jokon konstituensi ru. Unum ya pen. Mo unum sya pen stu bakala, unum sya ilam bakala. Mereka mengampat cukriak nongrim nangit scam bakin nang scam ban ngar wanang yo ya kaban nang yo tekabor banang lak ban pendep ya ke iko bang temu timata deng nado nak grup nangit scam biru ba laidon lah macam badan atau berkiwi-kiwi dah kim nang mi kanung kejing sengan ya kejap pendeu ber setiap di brokoi lada sibuk iko ai kas ya ke basu tu kamdon pak kata satisfaction pak. Tidak lagi wan pak nombor kecing ya, kadang satisfaction ke bangang anu padang mengako. Ada kadang ke ILP kanong ke kanong kita ke sense of security jo ki beri buat apa. Ha jaka bukan spend sitayu, kan spend si panai. Begitu ke security. Mau malah yakil atri saut ya. Mau kila ada record ti ki kirung gibi kene ci kinwan ci mo. Tiga bar padu kalong ba. Ya kapakin spend ya kata pisah ke jongki silak kila pas spend si fola karo kinum bodai kata namar ba pi yang ni kibon kita ki natural beauty mo kana natural hawde barka tourism kan ti kani ode kawai ka ban create attraction ka ban kring ibon
Tadi ka sulong ngidong ka ka policy de ka clear policy kamtam na ka state government pi apa manta ko masyukuran no pe kini ki artali ki issue ki batong kam ma ko bang ya pa state corruption gidi ban penting na gidi ban wan ra ka free state corruption mok tadi ko ka ban oblief pat ibu bun ki banta manta i phai ka help phai education habli chaba ka wel ke jongi kan ka haban tu chaba mo kadi namar ba kala jur pat ka corruption ka ba ar pat ru ngi haban sena ki policy haban ra policy ba kumui kon sama ki jongi ken yo ban generate income ken yo ban generate employment makam sarkar no mla syuk lanu saturated katang itip tinrai komuni ka tourism ro de kawai mata balik kimla bakin implement mo ki implement ka policy ka ba ki wan ki tourism nawi ki wan di kali rek adi ban yang no to some location ki ban bu ba kitu ki local cap ken shime ki to the different destination ka ba ko an poi mar ko bolong mata ti ki watang icip suk lawan ra na bar ndoni e Village tu sport, tourist spot tu kan spend nanti tangi by entry, tangi tai revenue bela manio. Balik itu homestay bagi don hang tu, mo. Ni takam don pada kami ni sibuk ini local cap bagi don to different locality, different places mo. Nani ki different location bagi don. Kaca badai west ni sport riboy ni sport jantia. Mata kabar ki wan ni kira di ban penjang hanunu ke cakap ke bakin bu ka parking place buat haju ke stopping zone mo ka bagila ban simpat de local cap segi different destination hantu kawan ra ban aikam ikun sama regom kata regom dan makin nombi khat jungi kila sipun kam beta pun create collection tara haban tu de ta makin tu haban luti hani jongali mentali tamar show meeting ki alai sawajari you ki bon attend meeting nei ki yo tamang angit tang ne ko buat ko bokio pen haban te mo tinrei kiram bakli a penting boy ki bon kini ki wadiang ngangan ting tara da ki wan ki issue ni ki wan nak pisah kalau bagi IA na mangadi ngam cu penmelian man ai pisah ki pai ba na penmelian ne ki bagi nuan ban pan om ya gejing kwa de ki nuan ban pan gejing dongkam ti wadi bang kerja ni ngaru na penbiang tai jing dongkam ni ke bar ka bang na ju tre kam lang ki por ba menchua tingna mo aga por ka ba mangide ki ju ki product na po isang balang ti ka ba bon hi ngapai bakajat penriu hi kam sim le no wadi kiseng le no ro kadang priang man perung po apo ka feel apo ka political scenario mo feel of politics kiseng balang ba bun product jang seng balang ti ai pa ba am so bisar ti de halota nongrim ka ba kani gadi kuwi ka ba la priang ngamut lahun na kaliang jungi ru bengin don nang ba VUP na maglay kan nang ba kani ru kan rum po manifesto ba dong kam ban review ban relook ya kanika present reservation policy belum updated karena bukan numlong donong silang berkam tapi kan donong ke state tu bar kuwi ko dega balawan ra ta jing sinya mengenai terikam ki pun chua maka jing terikam parting ini tinghu be dega bakongsan galong bal ka pangimpat kriya nang nongrim pati kata di bakongsan do ka bakam krau di kata mo